jemputan nanti VIP toko. Kumari gini mohoin ko masalah ini, Dina ko, Patricia, konsigan kepada Yesus, Datin, Margaret, and some of you in America, Dr. John and all our friends. Yeah? I send a message na supaya bentar ketuhanan menegah ketuhanan lagi dari ti kumabi kayo suku kinantakan baino mentok di kawan-kawan yang ada di Kalati mau masuk aku di English boleh ya so I'm going to speak a bit of English because I can see my good learned friend that will understand he was trying to understand English mereka dasar anyway this will be my first speech. Ini adalah speech yang pertama di Kamatan, baru lepas pilihan raya. Biasanya bila kita berdiri sini kita cakap politik. This time round kita tidak lagi cakap politik, tetapi cakap pasal the bounty ataupun kebaikan yang telah ada dalam komuniti kita. I notice lately banyak Kamatan di Penambang, kami telah dijemput. Tetapi setiap kali kami dijemput, kami notice juga bahawa ada certain people barangkali masih tidak dapat terima keadaan sekarang. Kita faham dengan diorang dan kita coba kasih faham mereka bahawa Kamatan ini tiada politik. Sepatutnya dari permulaan dia tiada politik. Tetapi along the way dia tercampur. And macam saya ada experience baru ini di Our Lady Queen of Peace di Kabupaten, ada seorang datang pada saya, dia kata, Daryl, macam mana ini? Kita tidak dapat Kamatan lagi kerana tidak peruntukan dari kerajaan. Tetapi ada hari ini di sini kampung 8 kampung ini, ada juga di beberapa kampung yang saya baru pergi minggu lepas. Tanpa kerajaan pun kita boleh membuat Kamatan, kerana Kamatan ini tiada sepatutnya tidak ada politik ataupun division between us. There's never been that time where I saw politics as a divisive tool, but I saw it as a unifying tool. So, barangkali tahun ini, let us forgive the way it has happened. Next year, dengan kepimpinan that we have here from the KDCA, from KSS, maybe we should hold Kamatan in a different way. Different way in the sense that we go back to the original of Kamatan. Someone taught me this word. Dia bilang, kau budak potluck. Actually dalam kerajaan dia bukan potluck. Musumo. So we should start like that lagi. Dan saya percaya we will find satu understanding between semua orang, biarpun dia datang daripada berbagai opinion dalam keadaan dan juga politik. And I feel that kita bermula dari sini di Kampung Subur, Ramaya, di mana 8 kampung ini adalah satu permulaan bagi kita. I'm very glad that kamu telah menjemputi saya dan Darren. Saya understand Darren baru sampai kalau saya rasa. Dia pun busy. All I want to say is this. Thank you for inviting and thank you for being here with us. Kita akan ada satu Kamatan yang akan datang tahun akan datang ini dengan a different team, and I believe that we should begin with some sort of understanding and respect, mutual respect sesama each other. We should stop being disrespectful to each other. We should stop being divisive from each other and look for our common ground. The common ground I see di sini adalah Kamatan bukan saja di-celebrate di sini Sabah, tetapi sudah di Semenanjung. As you can see, there are a lot of activities di Semenanjung where KDCA has held, lebih lagi Kamatan, and we hope by tahun depan kita harap kerajaan yang ada hari ini akan mengumumkan bahawa Kamatan akan jadi sesuatu national holiday, bukan national event saja. Daripada itu, thank you once more and kemudian